Odlično, nastavljamo. Smile, please. Thank you. Jedan, dva i, dva i, tri i, četiri i, jedan i, dva i, tri i, četiri, jedan i, dva i, tri i, četiri, jedan i, dva i, tri i, četiri, jedan i, znači i slobodno. Četiri, jedan, dva, tri i otvorit ćemo. I, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri, jedan. Stil, što je vrlo bitno to da imamo pazite jednu stvar. Zamislite da imamo jednu veliku loptu između nas. Ta lopta, kad se mi budemo otvarali, mora da ostane kao da je prepušten na pol. Pazite jednu stvar, idemo da otvorimo na desnu, tako je, ostane tu. Dva, hop. Četiri, jedan, ostane tu lopta, nema mrdanja. S tim, što kasnije sa malom dekoracijom, to ima da se da lepo, predivno. Znači, previše stvari nasipane ne valjaju sami nisu. Mali stvari će na lepotu, a upravo to ću vam pokažem, taj isti krug, šta ću vidjeti da možda desiti ruku. Pogledajte, ostaje krug i onda ja odvijem.